Karedok hiji dibungkus, Mang. Nges karedok unggul. Kelak podi. Karedok apa loteknya tadi teh? Lotek hiji, Mang. Ngantri. Halo, Halo, Yang. Tadi teh karedok lotek. lotek ih. Oh, lotek cenah, Mang. Walunya, Cuk. walu bonge. Non. Pakai walu cenah, Mang. Karedoke ketang yang, asa yang karedok. Biar lotek cenah kumaha ieu teh. Karedoke ih. Lotek teh jadi, Mang, karedoke cenah. Hah? Nya terongna lungu gitu. Terongna ungu cenah, Mang. Lah loba cetak ting lila buru. Kelayang aya jelema burung di dieu. Kaing Lin. Naon deh, teu narima. Ek nangalin. Anjing. Nah, kemana sih beli karedok nanti melilila? Hari ini 2 orang pemuda tewas berkelahi di simpang jalan raya. Menurut warga setempat, penyebab dari perkelahian dikarenakan pada but karedok. Baru urung sukan jelema teh.